Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphilanga. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezeleke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke. Elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolobe ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke lapho njengamanje ukuthi ucindezeleke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje kulethele-ke uMlisa-ke laphana-ke eveza ukuthi-ke usola-ke i-M_K ngakho konke okwenzakalayo-ke manje. Kwi-M_K nje yatholakala ngenkathi i-A_N_C nayo ifuna ukuxoxisana nayo-ke laphana. Baveza nokuningi-ke angeke ukuzwe kukhulunywa yimi kuphela nje into enza nje ngidlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena. Sengicela lapha masuzile-ke le vidiyo lena ungene ema-comment section ufushe umbono wakho ngalo lolu daba-ke lolu ozicabangani-ke. Bese cenza nebhathini nje subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthola nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizolethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nawe-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Mangaba niboni bafowethu, njengamanje sisenkingeni, sibhekene nenkinga manje. Abaholi bethu izwe balidayisa ukulidayisa, balixova izwe lethu. Uyabona nje manje inkomba nkombani lo nalo ukhomba omunye, kodwa mina ngigxeka ngala ka-ANC, ngigxeka i-M_K, ngigxeka nawona la amanye amaqembu lawa afana no-I_F_P no-E_F_F kanje nabona. I-ANC seyingazikhethe ilokhuzana i-DA kona wonke amaqembu akhona, ngenxa nje yezinto ezithile ezingatheni ebekade kungahlalwa phansi kuvunyelwana ukwenza leso sivumelwano. Sebengancamela nje i-DA kuna abelungu bengasifuni kanje. Uyabona manje i-ANC sekunzima manje ukuthi ingathatha iy'nqumo iyodwa, because kufanele ukuthi mayidlule kwi-DA, i-DA i-confirm. Yabo manje nje i-ANC nje ngeke sakwazi ukuzithathela izinqumo zayo, kodwa ngingeke ngize ngiyisole i-ANC. Angithi i-ANC izamile ukuxhumana le-MK ndini. I-MK yangafuna ukuzihlanganisa, bekufanele ukuthi makuthiweni beyizokwenza njani i-ANC. I-ANC ngiyayihlaba, kodwa futhi ngiyanihlaba nani nina be-MK. Why ningatholakalanga i-ANC mayifuna ukukhuluma nani? Angazi ukuthi ambaphi futhi abantu lokhuzana o-I_F_P ne-E_F_F. Why lo maqembu woyithu engahlangananga ne-MK? Why MK ingafunanga ukuhlangana namanye amaqembu? Kwanina ama-MK niyalidayisa izwe kwanina nje. Why ningafunanga ukuthi angithi sonke sinenhloso yokuthi kuke kushintshwe lo babuholi be-ANC obuphezulu? Sonke sinalo nhloso leyo. Inkinga ukuthi nina ama-MK anifuna ukuphathwa, nifuna yinini enifuna ukuphatha, ingakho nje ningafuni ukuthi nihlangane namanye amaqembu. Indaba ukuthi anifuni ukuphathwa, nifuna ukuphatha. Inhloso yenu nje ungazazi athi siyayibona, kodwa manje siyayibona inhloso yenu. Ngoba nje yini nje ayinzima ukuthi nihlangane mhlambe I_F_P, nihlangane mhlambe noma ine-E_F_F, noma nihlangane naye i-ANC mos. Benitholile amavoti amaningi kakhulu, uvo lwenu beluzozwakala lapha ka-ANC, uyabona. Kodwa nina nikhetha ukuthi nje ningahlangani ne-ANC. Nidayisa ngezwe nje, aninikanga choice i-ANC nayo, aninik choice ukuthi yabo, like i-choice ebeyinayo ukuthi nje nayo i-DA iyona ekhona, yabo. So nje lento eyenzakalayo, and abelungu abasifuni abelungu. Mangabe ayilungiswa lento le, mhlawumbe ngoba nami sengiyakuncamela ukuthi mhlawumbe ake kuqale kabusha kuvotwe, ukuthi nje mina inkinga yami ukuthi Nkosi yami uZuma angimkhonzanga. Nkosi yami i-idea yona ngiyahambisana nayo, ukuthi nje angihambisani nento enoZuma, because uZuma naye siyamazi kwi-ANC. Kodwa ke ngcono ngoba noma ngaze kuthiwa i-MK ithatha over, ave ukuthi uyena ozoba i-president. Ngi-right ngoZuma, Nkosi yami, uZuma nje ekhaya.